sampune puput ide Bathara Pasupati ngaruntuhang pawacana nitahan majang ring ide Simarkandya asapuna piraris dilanda juga sematur nyanyinya sampune puput ngedelang pawacana raris digelis ide mercat fungsi ring sunia raris sampune puput ide Simarkandya boleh tuntunan boleh pawisi sane mangke raris ide ngedelang pawacana majeng ing para sisian jeneng makasana bapa paman sisian bapu ajak makeja dewaning sangkaning kunung bapu ngarasi ide yang pramokali niko maulina bapu boleh pawisi boleh tuntunan majang dari Bathara Pasupati ketitahan oleh ide Bathara Pasupati mandel bapu nabdapan agate sane ketibenin oleh pijan di dunia jane bapu metakon ken paman ajak makejang ken itu pamane lautang paman jane mah bapu sesian ido gelis matur sampune puput ide Simarkandya pabaosan sareng sisian idene makasani sane mangke raris harus sisian idene makmur narang lima iya lagi naon ganditnya macan ring ratu dewaning titiang kalintang namet utawi iratu mapikarse jagi pacan mengingsir genah utawi mengingsir ya jagi pisane kipiragi di tiang iwau
Ratu jagi pacang papi kayunya maging siringgih saking iriki ring jagat gaul jagi pacang si jagat gaul tiang sapi jagi dewaning di tiang puniki kandung nunas tudungan nunas pangajak macam ring heratu di tiang nenten burung pasang ring hanggang heratu wantang di tiang siang jadi panjang Ratu sampun unik indek kewentengan sisian ratu maka sami puniki kelintang nama setatus lunas dudunan aja ring milik ratu Yonas aja kemawinan yang nenten presi ke pasaring angan ratu riantukan yang kaltu lunas aja